Basta ba? Ngadi Pak Presos Tasten di Sekretari Senong dong Dor Senong Propolon kepada stage basken CNR di blok jong West Angeles District. Pada kemudian nagi Senong kita ya benahi naga pos ke por kamtam naga waide berarti jingnya berarti jing sya kampor naga waide berarti kamput kamsam naga waide berarti jela asam atau jela Medalia naga waide berarti di border dispute mo. Kemudian nagi jingjia ke Bangla berarti mau ne ke kerja kepada dang sudap jia kepada dang bidang depan rehai ke jing dap lais nem jong ke jing jia ke pas nyausi ke jing jia ke jing ka umdum umdei tangai ke Senong jengi hendai ke caj benri boro ke wei ka ba sanmut jong ginung Senong jong ke Senong jongi na te na mukro kila du ya ke jing im ke boleh lui ke jongki hagi thang sloi jong sarkar asam hak ba kila sya set yap haka step jong ka aku artrik jong bunai no bar ajar atusan tementa ke sini ni leng jongi ku bodor ba Senong yang kejengnya dalam jom Senong di Pak Kilang Muskut, Sherman Senong, Islang di Pawa, bagi Astana Senong member jom ka Estri Komiti jom Dor Senong jongi. Mata kesengi ila wani kendu ya Honorable Governor jongi ga jongi hak bai dei bat ki jinge jom ka Senong jongi. Oh jak jingi sha ni ya kendu ya Governor ha swab ngini kendu ya Governor baro kini kijingnya ngila depan ya pensniau caki kedong skor jom ka Sarkar Jela ngila depan dia kenduk ya ila depan senyau wat di deputy CM jongi wa di CM ko la tipi spangi jinge jongi ko jong Senong pro kami ni ka poli ka kadau ki bangi kendu pengudar wa Senong ni kendu ya Honorable Governor tadi be ban senyau i ya ka ban penpoi si ya ka resolution ke bangi lasim hak tak artrik jong punai arwar jong nisne marcha usan ya ka ba piru pilai sekhi de bagi lat hak war ka ba pengudar wa Senong ila ya rakhe ke jing dap lais nem jong ketok jing jek selsi jong ba ketok jing sya set yap jong isan mut kinong Senong jengi ya ketok kesengi lesim ke resolution kalau ba ban pen senyau ban kerpat ban pen state ya ketok kerja investigation ke bakila Aisyah ke CBI ban kerpat iki bor ba DP ban pen kloy ke jing pen be jong pudusam ka ba ide ban ka Sarkar Medalia ban ka Sarkar Asam kenang ba boro gijingnya kibangi di beri ba shop stage bodan ngin macho gini gijuk gijingnya kiba wat department jongi ki yamat na ko pos ko por hadu gide kisngi ru gidang bat gijuk gijingnya bas ko we ru ga resolution ban li simak to kasni kalong bet ba ban nang ba Sarkar hi kalong ban thang no ban interview no kenang ba ban pensenge no ya boro ki ni kijing kam kenturput kiba ke Sarkar Asam kala le hak baidi bat kikam ki jaka kuta jom Senong jongi kiba kala le hadu kinya kisngi piru pilai saki ke ba ke Sarkar ke KSC ngele persnyo na ki por lembah jong piru kila ta por pilai saki na ki por kila ile bat ka weiru kati ketoka tea plantation ke jongi kiba la kila penselen lu di tolum ban wadi ketor ngila dep ibon pensnyo cha government bat ka weiru ki kendo ya Governor kalau buat pensnyo hai ya ki jing je ki sya penyap ki bagi ka ki nong Senong jengi ki mana du ki senam arhajar lai teteng haka pa haka bunai Februari jong senam arhajar lai riungut ki mensim breu ki layap ki nong rep ki jongi ki Senong ki layap hak itu ki breu jong itu ki KNB hak itu ki por badang ta ki don subun bagi balayap ki don subun ki jing ki bagi Senong ki lamat hadu kini kisngiru gidang mat hingga didang inting imsiri seteja Senong jengi haka cakala jong haka baide bagi tengku bagi ki bor jong Sarkar Asam nilai kedua ya Governor na keleng jong i la ong ba in simkia ngiru ngidon gajing kirmen namar bangila depan persnyau saki bor jaga ki bor jong council ru ngila dep ka council ko badi pai ya kendeu siap ngila depan persnyau si iru cha lengpa ICM jong council ngila dep ru ban pensnyau ngila dep ru ban kerpat ya ke government andai haduk mentaro atau gajing ka project joki bagi penselen yu tolum bagi kita kacing sakta joki di hali ki pentor jongi ki kum Senong hadu mentaro ka ne KSC kadang le si kijuk mentaro ka ketuk kacing tei joki kacing ka tok project joki kam sange hire ngilung intip na kaleng jong government kale ayu ngila depan pesnyau hai Governor dan kaleng jong i kalong gajing kendu kalong ka basnya tunat na kaleng jong i lasim dong ba insta simkia mar ngiru ngidon gajing kermen baleng ba gajing menta kasih gajing kendu jong i Governor kum ka Senong ki jongi ito gajing ki bangi mat kalong ba hoj nyesel tu bagi ni gajing boro kami be lembah ka ki jingjia ka baide pat ka border dispute mereka gajing hoj na kaleng jong i ni ong ba Government hoj ka gane ka issue kalong ka ba
kalau kau apa ada kata-kata kau ide bagi happy mun baik ketika kam jong government ngirung isel tu kata dan ring ka main point ke jingkwa jong ikut senang kalau ba oh ni kerpat ya government ban state ke jingkwa yo pudu sam kenapa ini kecingnya kan kin jano na kin nomma show kin kecuk kecingnya mereka ka ba ka main concern kalau ba ka government jong Assam ka KAC jong soka Assam ka council jong ni ka Assam kadai ban sange ado banda penbej yo pudu sam kadai ban sange ya kita kecing pengentur put lana ki intrusion jong ka chopo upud usam jong snong pro baleng indu don wa ka udai upud usam jong pro ni base na kartu notification jong ar pratri gunung punai jong Oktober jong senam kandai spak na upra ga ka ba ka council ke jong ni ya ka autonomous council jong ke JHDC kala de ban notify ya upud usam jong ni kum ke snong pro gila don ni kita kikot islah hakti nakata kadau based on that minut ban claim minut ban kam ba borok kita kicing le jong Assam ki le be hapo upud usam jong ka senong mukro jong ka boundary jong ki jurisdiction jong ka senong mukro tega tahi ka wedi ka poin bangi kenduk ya governor tang kita boleh